Imestiri mi eng tabi riba singbu namaithem kajalna kurumjari. Hauzik nunthil gawa pau pizari. Manipur ke Chief Minister Nongthamam Birena hauzik zathariba Assembly session da VDF singi honorarium hengatle haina phongdokhiba adu mayek singna khangalo haina All Manipur VDF Employee Welfare Association gi President Naishram Dibena phongdorakli. Ngase Manipur Press Club ki thangjeng hall da pangthokhiba pau gi mifam amada wafam asi phongdokladuna Dibena makha tana phongdokhiba da haukiba July 18 dagi hauduna zathariba Assembly mifam asida VDF ke tolop hengatkre haina Chief Minister na phongdokhiba du kumjali singani kulumdoidagi hengat palaitri zathariba Assembly mifam asigi August 9 da Home Department ki khannaba numitai numit aduda Chief Minister na honorarium kaya hengat khre haibadu khangan biu karigomba Assembly da khangan drabadi August 9 dagi Manipur da amukta thokidriba mawongda akalma khongjang sangsinlagani haidi khongjang adugi ahanba saru oina khulai thadokpagi khongjang sangsingani hainasu phongdokki mahakna makha tarduna hai Manipur da thokliba lan asina maram oiduna miyam kham thengna wanariba sida BDF nasu khulngak Semba yauduna awaba kaya mayoknari loinana MRIRB ga chap manaba thabakti BDF su tawri maram aduna makhoiga honorarium chap manaba Pibiro district taro asida lairiba BDF khudingmakna changsilakkadaba khongjang aduda tabidrabadi makhatana siba nawa khangdana khongjang kaya changsilakkani hainasu cheksinwa thamlakli August ki date 8 sida khogi Home Department ki khogi kano tar hai minise khogi Home Department khanabagi masida khoi tang date 8 phok sida karigumba khogi proven sem na lakopi gi ba khogi tolop BDP tolop se hengat khre hai baje masi are pa khogi kaya de hengat lebeno kaya hapaga khogi on Manipur BDF sing sida ising kaya hapaga hengaling hai bagi posima August ki date 8 phok manung sida aseng wa mathambi wa bajuna khoi on Manipur BDF Welfare Association site thamjari Kakseng District ke Manung Chanba Trial Khonau Hari Koktong Hilda ngasi CDO Kakseng Unit Wangu Police Station 131 Battalion BSF G Koi 46AR Bangaldabi gi apumba combined force na operation chathakre F Koi 46AR na pirakpa akaknaba pau ama phangbadagi chathakiba operation aduda kuchu khulai kaya phagatpa ngamkhre ngasi ayopung 4 dagi 4:55 rom taba phawba chathakiba operation aduda phagalaba kuchu khulai sing adudi 36 HE grenade ani carbine magazine ama para 2 mortar cell ama jar smoke cell taruk anti-rock cartridge ama smoke grenade ani helmet ama detonator ahum 12 bore cartridge ama di treasure round marini Kakseng District Police ki SP Thokjom Bikramjit MPS ki asupa pautak makhada chathakiba operation aduda phagalaba khulai sing Wangu Police Station da puraktuna case ama lakhoikhre hairi Manipur da thokliba lan asina maram oiduna highway singda chathok chasin yadaba maramna India lengakna flight ki ticket mamal asi Manipur gi oina akhanana tahanbiu haina kanglaipak kanbalup KKL gi General Secretary Luangcha uri khingbong ngamkhai ngakpana phongdorakli wapam asi ngase Manipur Press Club ki Kaubru Hall da pangthokhiba pawgi mifam amada wapam asi phongdok aduna ngamkhai ngakpana hai Manipur da thokliba lan asi mitopna indigenous proof singda lan darakpani thokliba lan asi amuk hanna thoktanaba KKL na angamba thakta thabok thorom kaya lokhatli Manipur amadi India lengakta lan asi haurakpadagi Manipur gi yamna maru oiba highway ani cookie singna thingduna leiri haibasi miyamna khangnaraba waphamni highway ani asida pochoi sing tangai fadana pusilakpa yarabasu chathok chasindi yadana leiri mamangdagi haungnasu lambi asi asuki mati khudong chadaba mayokna duna laklibani hariba lambi asi gi matangda lengakta kayarak taksinbasu leikre lengakna lambi asi chathok chasin yadana leiriba asi yanaba athuba matamda sinbiu loinana lambi asi gi matangda mari linaba singda memorandum pisin basu leikre lambi chatpa yadaba maramna mapalamda chatpagi amata ngaraba lambi asi flight na ori maram aduna flight ta chathok chasin tawbada thengnariba awaba sigi khambiduna ahongba mamalda flight ki ticket phanganaba lengakna yahanbiu hainuna taksilakli Diman asi Indian citizen ama oina tawjabani India lengakna su pifam thoi amadi Manipur miyamna su akhoi gi phangpham thokpa hak tanbada akiba lebigano hainasu mahakna phongdokhi Manipur government su masih initiative lebih daga aku ijazah lebak yang boleh itu masih support tak hari highway sih madu dah kuat lagi hendak kudung caga tu highway sama yang tu nak clear tu bila boleh biro
मधु मतम तकनी हारगदी अथुब मतमदा अखोगी नासा स्पेशल फेयर अमा अरेंजमेंट तौदुगा इंडिया मणिपुर मनुंग लेदुगा मरुना मैतेसिंगना ngasi मपालोंदा ले तंबगी कारबार की अना येंगी चलिबा मयाम से सिगी खुदों साबसे पिबियु हाइबसिने कोइन हाइजरिबसे मणिपुर थोकलिबा लान असिगे वाराइसिन इंडिया लेंगाकना पुरकपा ngamloi लोइनना लमदम असदा लरिबा पॉलिटिकल पार्टी खुदिंगमकना मागी मागी हाइबा वाखलोन थादोक्तुना अमतोइबा वाखलोनदा लान असि लोइसिनबा होटनाबिउ हाइना उरिपो अपुनबा लुपकी जनरल सेक्रेटरी सामोम ध्रुवना फोंदोरकली ngase मणिपुर प्रेस कप की कौब्रु हॉल दा पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा वाफम असि फोंदोलदुना सामोम ध्रुवना मखा तारदुना हाइ हौजे थोकलिबा लान असिदा अवाबा चैथेंग फंगलबा इचुन इनाउसिंगना रिलीफ कैंपता वाना खांगलिबा सिदा सरु यारी मणिपुर लैरिबा लुपसिंगना ngasi phawba lamdam masigi yaifhanaba hotnaduna lakli loinana uripok apunba lupnasu angamba mateng pangduna lakli lamdam masida laiminariba political party khudingmakna masa masagi wakhalon tongan tongan na leibagi mahuta amato iba wakhalonda thabok tawminaduna thokliba irang asigi waroisin purakpada achoba thodang lobiu hauzik nakoi masel hunabagi matam nati मैतैगी ओइबा अपुनबगी सक्तम अमा सगतमिनसी अवाबा तारबसिंगे खंदुना मतौ करमना वारोइसिन पुरकनी हाइबसी खमिनसी रिलीफ कैंपदा लैरिबसिंगे ओइनसु मफम चाबा अमा लेंगाकना सिनबियु हाइनसु महाकना फोंदोखी हुनबगी मतम नत्रे हुजि कनागुम अमतक हुनबा अमगा सैनबा अमगा अमगी मथक्ता नंगनबगी पोसे तोगा अखोगी मितैगी ओइबा सुबा अपुनबगी पोसे सागतपिरगा हुजिक्ति अखोई लान सिदा अवाब तारबसिंग मैम पुरमक लोइना खंगरबा वाफमनी हुजि हारिबसे लेबाकसे मतौ करमना शांति पुरकपा यागदगे मतौ करमना वरोइसिन पुरकपा यागदगे हाइबसे सिगी सिदा ओइना संक्शन बिरगा अखोई मरु ओइना कोर इशू से सिगी वरोइसिन से अखोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नसु पुबिरक नाकल अमरोमदा पावगी मिफम अदुदा सरु याखिबी उरिपोक अपुनबा नुपी लुपकी प्रेसिडेंट पोसांगबम जोयश्रीना फोंदोखिबदा मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असिदा लमदम असिगी नुपीसिंग अमतोइना पुनसिनबा मथौ ताइ नुपी लुप कया थोलक्तुना माना माना पांबा वाफम कया फोंदोक्तुना इरांग थोअनगुमसी रूलिंग पार्टीना हाइबदा अमुक चत ऑपोजिशन पार्टीना हाइबदा अमुक चत तौगुमसी अखोय अमतौ ओइना पुनसिनदुना वारोइसिन पुरकना बहोतनासी थोकलिबा लान असिदा नुपी ओइबिसिंगना हेना चैथेंग फंगलिबनी मणिपुरगी सेमिटलोन फगतनाबा होटनाबदा हानादगी हौना नुपीसिंगना अचोबा थौदांग लौदुना लाक्ली हौजिकसु नुपीसिंगना अचोबा थौदांग लौदुना सेमिटलोन फगतनाबा होटनामिनसी मतौ करमना फगत हंसिगे हाइबदु अखंग अहिसिंगनासु मतेंग पांगबियु नुपी ओइबिसिंगना करी थौदांग लौदुना वारोइसिन पुरकने हाइबदुसु खनामिनसी अमगा अमगा ताथोक तासिन तौमिनसी लोइनना अखोय मसल अमता ओइना चुंगसिनमिनदुना खम थेंगना वारबा इरांग असिगी वारोइसिन पुरकनाबा होटनासी हाइनसु फोंदोखी थोकलिबा इरांग असि लोइसंगे हाइरगदी अखोय नुपीसिंगना पुल्लगा अचौबा थौदांग अमा लौमिनबा चंगी असेसिदा आइना हाइजरिबसि मैम पुनम अखोय अमत ओइना पुनसिलगा लेबाकी इशूजी शांति करमायना पुरकनी अखोय मसेन खतनारगा हुनरगा रोलिंग अमु हुमगा पुरगा चपा अदेगी ऑपोजिशन अमु हुमगा पुरगा चपा सुमाइना तौदबिदा अखोय से पुलप पुंझलगा रोलिंग सु हुमंदबा ऑपोजिशन सु हुमंदबा अखोय नुपीसिंगसिना लेबाकी ओबि इशूसिदा करमायना शांति पुरकनी हाइबसिदा चंगसिनमिनसि हाइबा वाफमसि थमजगे खुराइजब निमाइचरन लेखिदबगी अहुमलक सुबा मपोकुमोंगी थरोम अमा इरमदम मियामगी अपुनबा खोरजै लुप इमाखोल अवांग पोसांगबम खुनौना सिंदुना ngase मणिपुर प्रेस कप के लोकताक होलदा पांगथोखरे थरोम अदुगी मनुंग चन्ना अनि सुबा लांजावी मतम खा नोंपोक एशियादा असिबगी रेल लंबी हाइना मिंथोनबा मितै मे की लाइक अमसु फोंखेबगा लोइनना मणिपुरी खोरिरोलदा खुराइजब निमाइचरन गे खुदोलसिंग हाइबा हिरमदा खननैनबगी थरोम अमसु पांगथोखी थरोम अदुदा वांखै एसएमबी कॉन्स्टिट्यूएंसी MLA थांगजम अरुण कुमार इमाखोल की प्रेसिडेंट डॉक्टर जंगांगबम चंद्रकला कल्चरल फोरम मणिपुर की प्रेसिडेंट प्रोफेसर कोइजम शांतिबला मणिपुर यूनिवर्सिटी की मणिपुरी डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चुरोम राजकितन अमदी BSNL कोलकाता की हानगी डिप्यूटी जनरल मैनेजर PK श्रीमनीना मथंग सिग्ना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर सिंह ओइना सरु याखी थवम अदुगा मरी लेनना वांखै SC की MLA थांगजम अरुण कुमार ना चीफ गेस्ट की वारोल पिरदुना हाई लेखिद्रबा ओजा खुराइजब निमाइचरन
ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯝꯖꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯜꯂꯨꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯕꯕꯥꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯛ ꯅꯥꯏꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯔꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯥꯐꯨ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯁꯪꯖꯪꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯎꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯃꯒꯨꯟ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯜꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯒꯤ